Ok, danas ne kuhamo nego ćemo od hrđave tave na koju se sve lijepi ko šamar na budalu napraviti prelijepu profesionalnu tavu kojoj se ne dešava ništa od ovoga. Ovo je tava od ugljičnog čelika, poskupa tava, ali uvijek možete naći jeftino kod nekog koju dobije, zajebe i baci u podrum. Tako je i ova tava došla do mene. Hrđu uklonimo tako što stavimo tavu sat i po u mješavinu vode i sirćeta, dovršimo posao s još malo sode i još malo trljanja i tava je vraćena na fabričke postavke. Ali nam još uvijek ostaje taj problem što se na ovu tavu sve lijepi. Prvo trebamo zagrijati tavu. I svaki dijelić namazati s par kapi ulja, obrsat sve čistom maramicom i fiknemo u rednu sat vremena na maksimum. I sad imate sat vremena da radite šta vam je čejf. Tava nakon jednog puta već prelijepo izgleda. Ja sam se malo preseravao i testirao i ponovio taj proces 9 puta. I obzirom da nije bilo napretka nakon 4. puta, račun za struju će biti moja kazna za to preseravanje. Ali dobili smo prelijepu tavu za koju se ništa ne lijepi i moja arena može da se vrati pečenju drugih kreatura nečeličnog porijetla.